Ihinda ihituku riboti cia andu kuura na njira cia kiriga, amwe makionekana makuite na angi kwaga gukonekana ni ciakoretwo ikihanika mahinda kwa mahinda, na thutha wa thirikari ya Kenya Kwanza kuoya utongoria ikinina ikundi cia mwanya cia maabitha borithi iria maugaga nicio irahuthika gutabania ciiko ici. No riu ndeto ino ironekana gukorwo igithie na mbere thutha wa andu eri kuura na njira ihanaine, kuona makorirwo nyumba-ini ciao mathaini ma hwaini ni andu metuaga ni nyumba cia guikara maracaria, no thutha ucio makimanyita migwate na gwithara nao. Yusuf Ahmed kuma Rock Phase 2 orire tariki 30 mweri muhituku na akorirwo nyumba mathaini ma thinacara na nuthu cia hwaini ni mundurume umwe na mutumia aria metuite ni nyumba maretha, na thutha wa kumamenyithia gutire nyumba makiuma no magicoka ringi na makimukua ta uria mutumia wake aratariria. Akawa anawauliza na amemwambia hapa kuna vacant na mumeingia aje na ni usiku, wakamwambia ni watchman wamemwambia kuna vacant. Akawaelezea hapa hakuna mambo na vacant iko hapa. Wakamshukuru akatoka tu na mtoto akawa ni kama amewasindikiza funge gate. Kama dakika 5 hivyo tunapika, nasikia sauti tena kwa jikoni kwa sitting. Mtoto namwambia nasikia wageni pia wako kwa nyumba. Hivyo tu mtoto mara moja anaenda kwa sitting. Kwenda kwa sitting, yani mtoto amekuja kwa mshtuko mkubwa sana. Na ananionyesha nisiseme sana, sio wageni hao ni wakora na wameshika baba vibaya. Na thutha wa mutumia uyu kumenyithio ni muruwe itheni akuo, akihura thimu kuri arangiri kumamenyithia, na thutha ucio agicoka akiuma nyumba arumirire muthuriwe one kuria atwarwo no ndaigana kumuona, no arangiri makimumenyithia matina muona akiuma, o tiga ngari ng'eni monire kiuma na agithie kwandikithia riboti session-ini ya borithi ya Kayole. No na thengia wa kwandikithia riboti session-ini ino nginyagia riu gutire riboti mamukirite cia kuria mwendo wao angikorwo ari, na maabitha ya borithi ni maheirwo mbica cia CCTV iria matetikirire kuonia ona family ino. Riu family ino igitigwo na kigiriko kinene na guikara na guoya. Tunaenda nje pia tukijiuliza maswali kama mzee amechukulia kwa nyumba, sasa sisi huko nje labda pia si tunaweza chukuliwa anytime. Nake Kamanga orire tariki 3 mweri uyu kuma kuria aikaraga Imara Daima, na onake orire na njira otaino ya Yusuf. Ndeto iria gikundi kia Haki Africa kiingiriire gikiuria thirikari gwetha kuria aria ya magikorwo, kuona President Ruto nieranire ciiko ta ici itiguthie na mbere kuhanikaga. We were happy when we noted that the killer units such as the SSU were disbanded, and to be honest, for a while tumeona kwamba under the Kenya Kwanza regime haya mambo yamepungua drastically. Murugamiriri munene wa Haki Africa Hussein Khalid augite ni wigerereki wa thirikari kugitira Akenya othe, no na angikorwo area ya kuri mahitia mekite mabati gutwarwo igoti-ini no ti kunyitwo migwate na njira ta ino mari micini yao. As an organization, we are appealing to the Kenya Kwanza regime to make sure they nip this problem in its bud. Gerifotera Kameme TV ni njitagwo Wangui wa Muiruri.